نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi yang inisap kita niyo waktu na ito ini, waktu pagbabakbakan sigkatan niyo waktu pas maghrib. Nagata yung naisap na yung guru kita niyo patungtong waktu ini, hindi na ako magkalugay. Itukbal ko na siya kato niyo. Pero nalugay yung dekta ko. Rahman, pagkabal siya na. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uusu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirin dito mga kakasih sinallahu ta'ala hatiranan. Dari naisab kami mga kamaumasan sing kamu hakabiaksahan. Gumanap naisab kami pangadjian. Hiatud na mo maun pahadarat sing kamu. Adapun in ganap pangadjian hiatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat kahinapusan Suratul Bayyinah. Di hayat ini mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, kakuyaran ha mga bariman usug iwan bariman babae.
Kakuyaran yan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya baita niya ha umat na kauna, kanabihan iban karasulan. Aula-aula, kaya baita sinallahu ta'ala ha umat hinapusan, kanabi nila kahinapusan, iban rasul kahinapusan. Taingukan taniyo mga anak po. In pabaita si mahasut si mahatinggi kakuyaran ang mga ipon niya bariman usog iban bariman babay. Innal ladzina amanu Innal ladzina amanu wa amilus salihat Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sabunal tuud Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, in mga sila nagparatsaya patuhan, iamalan nila in rukun iman unum, in kaagi nila nag-amal, iagad nila in syalakan, iagad nila in atulan. Ya baita sinallahu subhanahu wa ta'ala piyahindo kanila. Iagad nila yadto. Talugay na bubutok. Inyawalihan nila iban sinjasad nila. Lari-lari. Iamalan nila. In papaamalan sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila. In kaagila nag-amal. In kaagi nila naghinang. Makuyagin atay nila. Makuyagin pito ang bauta baran nila. Hangkan makuyag. Sabab. Aun hianughara kanila sinallahu ta'ala. Hakabuhi nila hadunya iwan au ni anugara kanila hadlaw wanakana. Ang panabiyaitaan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ingkatan iamalan niyo yan. Iagad niyo inrukun iman unum. Iamalan niyo sindumiwan sinadlaw. Iwan intapil niya, yamalan simpito ang gauta baran niyo. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, in kamu yan. Kamu na yan, in sarayaw-rayaw manusia. Mga anak po, magkagunahan kita niugulalan marayaw rin nga Tuhan. Siya in nagpapanjari kato taniyo. Siya in nag-anughara kato taniyo. In kagugunahan na to hakabuhi iwan nakamatay. Dahil nga sa babyad to. Bang aung gulalan sinta o kuyakan ka. Magkagunahan kita ni gulalan sintuhan. Makakuyag hakabuhi. Aula-aula makakuyag hadlaw ka na ka na. Uno yung gulalan yan. Amanu. Bariman sa bunan. Makuyag sila. Wa amilus salihat. Iwan iamalan nila. In sabarang sinhinang. Papahinang kanila sinallahu ta'ala. Iagad nila in atulan. Ulaika hum khairul bariyah. In sila yan parman sinallahu ta'ala.
asabab sin yammalan nila in rukun iman unun iagad nila hasalakan iwan yammalan nila in hinang pamarayaw iagad nila in atulan iwan pamandu sila na yanin sa rayaw-rayaw manusia. May taiyad to sa rayaw-rayaw manusia sabab alupun nila marayaw. Hikarua, hinangun nila marayaw. In pag-alup nila si marayaw, iwan sin, hinang nila pamarayaw, yaon duhuning kugiwan kuyag. Makakuyagin hinang marayaw. Makakuyagin himinang simmarayaw. Makuyagin diaak, makuyagin nagdaak. Mga anak ka po, amining kakunahan na to. Kaya panjari kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, magkasi iwan maglasa. In pagkasi iwan paglasa, aun kakuyakan. Bangin pagkasi iwan paglasa. Di madto pakakuyakan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biya na sin pagkasi iwan paglasa, hindi matu hamasa na to ini. Nagkasi iwan lasa bayaran. Ampay paglasa. Simbar iman tujuh patuhan. Ampay paglasa. Imbunga sin paglasa. Antara sin bar iman sali-sali. Orida Allah. Makuyag kanila inallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab khairul bariyah. Sila na yan. Insyarayaw-rayaw manusia. Hakatan manusia yari hababaw singgumi sabab yammalan sin atay nila in papaammalan sin Tuhan yammalan sin pito ang gauta baran nila in papaammalan sin maha suci maha tinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Unu pembiaita sin Allahu ta'ala kakuyakan jajauhum inda rabbihim inhinang nila pamarayaw aun tutong basan sin Tuhan. Mga anak na po, mga aun tutong basan sin pagkahinato marikato tanyo biya dagbus di mayaw lawi in tutong basan sin Tuhan kato tanyo. Sabab kal na di maggunain Tuhan kato tanyo karayawan. Kita niyo magguna karayawan dahil nga Tuhan na to. Ampaing kita niyo magkahi. Barhajat kita niyo pakanaya-pakaniya. Dahil nga sabab yan. In bar iman usugiwan bar iman babae. In hiuhulat-hulat nila. Karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat. Tutong basan, iwan dirihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala karayawan dunya iwan karayawan hadlaw kana. Jajauhum inda rabbihim aun tutong basan kanila hadarat sin Tuhan. Bang di nahikarihil kanila lugya iwan di nahikarihil kanila sa taud-taud. Iya tagamasan sinallahu ta'ala kanila hadlaw kanakan. Jajauhum inda rabbihim jannatu adn. Inti atagama kanila sintuan hadlaw susungun sulwa. In sulwa ngianan jannatu adn. Sulwa jannatu adn. Inamuk jannatul firdaus. Amu yadto. Ada kalarid to, ada kalari.
May yan mga anak ka po, kuyag, iwan pa kuyagon sila sinallahu ta'ala. Sabab yaon na hasul wa yaon. Ing kakukuyagan, wala kiuyagan di hadunya, didto hirihil sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang aong kiyakuyagan mo ria dunya, kita simmata mo, diungog sintainga mo, kaya na naman sing ginawawaran mo, in iyan alamat sadya. Tarawa, in tartanto, amo na yung puunan niya, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Sulwa, maghula siya hapalas. Maghula siya hasarayaw-rayaw hulaan. Ang pendi hadunya ini, wayroon sa rayaw-rayaw hulaan. Magbayad kaw mahal ka. Magkasunog, magkalubo, magkapungin ilaw. Adapun inhaadlaw ka na ka na. Tutong basan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ma la aynun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Way kabukaan, way rakahanggawan, way mo pariurungog, way mo pakikita, didtuhi anughara sinallahu ta'ala. Mga sila bariman usugiwan bariman babae. Kimuyagin atay nila. Kimuyagin pito ang rautabaran nila. Ha, kabayaan sinallahu ta'ala. Wala kimuyag sila kabayaan nila. Tiyanto nila bang sila kimuyag kabayaan nila lupas. Ada puning kuyag. Hakabayaan sinallahu ta'ala. Jannatu adnin. Tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha abada. Pakakkalun sinallahu ta'ala karayawan. Ampeng karayawan dia dunya. Minitanda. Diamanda. Iadlawanda. Tituhanda. Biulananda. Tiyahunanda. Pag-ubusway na. Paniya. Bango pamakun pagkaon magkabalos. Magkapinda. Ampay na adlaw ka na pakakkalun sinallahu ta'ala hakarayawan iban singkuyan. Radiyallahu anhum. Kimuyag sila. Pakabayaan sintuhan. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo kuyag. Aun lasaway kuyag, biya na simasa na to ini. Suway mag-agad, lasa iban kuyag. Radiyallahu anhum. Kiuyagan kanila in Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, kialasahan nila in kabayaan sintuhan. Kialasahan nila man in kabayaan sintuhan, hinang nila laway reng ako giban kuya. Nababiyad tunay lasa. Nabangin tao lima sa sadyaway kuyag, diya nasimasa na to ini. Magmusimin baya, magmusimin taki. Imbar iman, kauhaan tagupat kajam, bukun musim kanila, amal nila, tutuan nila ing kabayaan sinallahu ta'ala, sabab tiyanto nila, aun mananasat, aun manglalawong, aun manglilihap, bagkagunahan sila tatabangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aulana yari nakita ni Hamasa. Natandas na yung tao katantaan. Imbar iman.
nakapas kata natatandasan. May tayad to. Radiyallahu anhum. Kakuyagan sila sinallahu ta'ala, piyapas sila. Khairul bariya, sarayaw-rayaw sila manusia, di nga katan manusia. Mita sila marayaw, yadto sila kakukuyagan sintuhan, bukon sila yadto kakuyagan kita nila, kaya runguhan nila, kaya nanaman nila, labay rin nga napso nila, labay rin nga sahwat nila, sa gawa yadto sila hakugiwan kuyag, labay rin nga pag-iman, iwan labay rin nga ambal, makad, magtaat, iwan magibadat, pamahasos si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum na mag-asubo na kita niyo. Kakuyakan daw ako sintuhan. Amin si mambahayang ako magrib. Kakuyakan daw sintuhan sa bahayang ko. Misan na kau kimuyag. Bang wala kimuyagin nagdaak kay mo. Misan na kau limasa. Bang wala limasa yung nagdaak kay mo. Ampay kita niyo dara akon. Abdun min ibadillah. Ipon kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum. Akuyag kanila yung Tuhan. Asabab sin kurik in amal sin atay nila. Rukun iman unum. Iagad nila yung salakan. Hikarua hasabab. Kurik inhinang simpito ang gauta baran nila, niyagad sila hasalakan. Uno yung salakan yan, rukun. Rukun iman unum, rukun sin Islam 5. Amo yan, yung kakuyagan sintuhan kato tanin. Radiyallahu anhum. Kakuyagan sila sintuhan. Amanu wa amilu salihat. Waraduan. Damikian makuyag sila pa to. Ingkuyag nila pa Allah subhanahu wa ta'ala yung sud nila na yung kabuhi nila. Yung sud nila na yung kamatay nila. Yung sud nila na indugo niya wali na pakabayaan sintuhan. Nagmalila na sila kabayaan sintuhan. Wala nila nakiapinan sabab tiyanto nila sila abdun min ibadillah. Ipon sintuhan suhay makada kabayaan niya. Waradu anhu. Kakuyagan nila. Kalasahan nila. Ingkatan kabayaan sintuhan. Hinda siyo sila yan. Amanu. Bariman usog. Iwan bariman babay. Magkakunahan kita niyo mga anak po. Biyasin na sabot ayatin. Hinda siyo sila ini. Sahabat sinjunjungan ha Makkatul Mukarramah. Sahabat sinjunjungan ha Madinatul Munawwarah. Iwan sin miagad kanila. Nalatagin dunya. Aula-aulan ha masa na to ini. Nalatag sin manusia ingkatan gumi. Nalatag daisab, naabot daisab, sin amanu wa amilus salihat. Waraduan. Wala sila nagmahukaw. Wala sila nagligap-ligap. In kanila sadya, lasa iban nagmakuyag sila, hauno-uno na, intupungan, hauno-uno na, indaakan kanila sinallahu ta'ala tiyay nila in sila abdun min ibadillah ipon sintuhan makadakabayaan niya magparat saya manghinunggal kaniya magtaat iwan magibadat sa luhay buhi intutong basan hadlaw wanakana zalika liman khasyi'a rabbah.
hangkanyad tinallahu ta'ala, timuyag kanila. Sabab tuisin, kauhaan tagupat ka dyan, nagmamabuka sila patuhan. Nagpapatikupo sila patuhan, atay nila, tuwaran nila, pituang gauta balan nila, akal nila, napso nila, sahwat nila, nagpatikupo, timaalok pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Zalika liman khasya rabbah. In damikyan yadto parman sinallahu ta'ala, hangkan sila, kaya ulungan sintuhan, hangkan sila, sarayaw-rayaw manusia, nagmamabuka sila patuhan, kauhaan, tagupat ka dyan. Mga anak ka po, magkakunahan kita niyo mga nasabot yadto. Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan kita niyo, tukabtangan mahal ka. In tukabtangan mahal ka ini, kaya amalan si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamakkatul mukarrama, hamadinatul munawwara, si maplag pakatana alam. Uno yan tuang. Hika isa, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Isiyusin tao, makuyag siya magtuhan tunggal pa Allah. Makuyag siya mag-aagama ini. Makuyag siya magnabi iban magrasul, junjungan alayhi salatu wassalam. Siya na yan, ingkakuyagan sintuhan, hakabuhi iban nakamatay. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana daminun. Mangatasi ako kaniya pa Allah subhanahu. Bangaw nangatas kay mutao. Siyo-siyo na tao, laong na ako na yung bahala patuhan. Manjari mo pagkaharara manjari sa imarayaw subayri. Hisiyo rin manjari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo sin tao makuyag. Magtuhan tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imbay ta sinjungjungan kuyag na kaw. Dihilan ako sintuhan kapatut. Jaminun takawhadlaw susungon, mamay ta ako patuhan. Singkaya ingatan sinallahu ta'ala sa dihilan ako sintuhan kapatut, magjamin kayo. Ampay kita niyo magkahi, puwasing kanabihan. Huwag kita niyo karilan authority. Huwag kita niyo karilan kapatut. Hing kapatut da karilan kato taniyo, makad sinatulan, bangaon miyakad sinatulan, kalu-kalu, aun hirihil sin Allah Ta'ala kaniya karama. Hakabuhi niya iwan nakamatay niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil tak kato taniyo, yato ni kaisa. Hikaruwa, hisiyusin tao, makuyag siya, mag-aagama ini, makuyag siya, magtuhan tunggal fa Allah Ta'ala, makuyag siya, magnabi, iban magrasul, harasul sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah. Siya yan, intag suku, sinsuwa. Mga anak ka po, kakunahan na to. Sa maka natuha kuyag, banging kuyag kalamuran astul di makaunayng kuyag. Mangita ko kiyagan sabab aun janji aun jimanji. Unin parjanjian la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. Kalasahan. Kuyag karon na yan. Mga anak po, karunahan na to yung lasayad to. Karunahan natin kuyag yan to. Yari kita niyo sa taod-taod tatandasan. Mataod na nahinog ng ka, di makapas. Di makapas dabar iman. Sabab, tiunggal nila yung lasa nila, patuhan. Tiunggal nila yung kuyag nila, patuhan. Way kuyag na namun nila, pakabayaan nila, sa yung kuyag na namun nila, hantara sinipon, iman tagipon. Maita al-jikrul mudha'at. Panumtum lipat. Pag-ibadat lipat. Pagtaat lipat manglipat. In bar iman. Imbukon bar iman. Liso. Sa lipat-lipat. Liso. Ganapan liso. Ampay bar iman. Al-jikrul mudha'at. Panumto magtataod. Lasa magtataod. Kuyag magtataod. Maita. Bukon paghulanin dunya. Pagtanuman sin karunahan na to di. Pagtanuman sin karunahan na to dito hadlaw wanakana. Dahon, iwan ni para, iwan hibing. Amuyad to mga anak po. Uno pa. Siyu sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makalapal, makug siya magtuhan tunggal, makug siya mag-aram-aram ini, makug siya magnadiban magrasul, hakahinapusan na ni, hakkan alallah an yurdiyahu. Kapatut, sintuhan kanya, kalasahan siya rin akabunghi pakamatay magkagunahan kita ni Ubiyad to mga anak po. Misan na 5 sa kato taniwin tao. Di sadyasan hadunya pag dito nabugto. Siya'y marayaw. Kalasahan kita ni Usintawri hadunya. Marana to mga rapadlaw kana. Kalasahan kita ni Usintuan na hindi hadunya. Marana to da mga rapadlaw kana. Hindasyo sila yan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Dahil nga sabab yan mga anak po, dunguntan nyo. Masahi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Siya in khalifah. Nagsulat siya pahambuk kakasin niya. Si Abi Musa radiyallahu an. Uno yung sulat niya. Yakul amma ba'd. Inaki niya sulat niya. Fa innal khaira kullahu firrida. Magkaunahanin pamarinta ini lasa. Magkaunahanin pamarinta ini kuyag. Na, baitaan takaw ingkatan karayawan. Harap pakuyag. Wayroon karayawan bang buko nimpuunan niya kuyag. Naturan yung biyawon. Impuunan niya pag-astol. Impuunan niya pagdugal. Impuunan niya pag-anyaya. Impuunan niya pagtipo. Tanyo yan mga tuwan. Na, fa innal khaira kullahu pirrida. Dumayaw yung pagmarintay ni. Dahil nga taasan sambil pababaan. Dahil nga babaan pataasan. Pakayon na to ingkog iwan kuyag sintuhan katutan. Bukunin pakayon kuyag sintaw iwan taong. Ang kuyag sintaw iwan tao. Kanubayon nagkukuyag. Bihaon magpajil niya na. Bihaon banta niya na. Nah, uno yan mga tuan. Innaman radiya billahi rabba wajada halawata fi ta'atihi walajjatan fil bu'di anil maksiyah.
Sa bunal to di siu in tao makuyag siya magtuhan. Iagad ning kuyag kabayaan sintuhan, hapag iman niya, hapag amal niya, hakatan hinangdakan kaniya. Kabakan niya runhan inlanab sin pagtaat ibang pag-ibadat. Dahil nga sabab yan yung bariman matari mag-ibadat. Tiyagihan man siya mag-ibadat, kaastulan na yung magmaksiyat. Yad to hanapso niya, ing kuyag mag-ibadat. Yad to hapikilan niya, ing kuyag mag-ibadat. Yad to harugo niya, haunod niya, hapituang tabaran niya, inla siya iman tagi mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapagkaon sa jamin, tao tiyatagan marasarap pagkaon. Doon po na ninumbol online, paraniw kami lang na mari. Sabab sing sarap. Sabab silanab. Mga tuwan. Amwad tindiyata sinunu. Wajada halawatan pita atihi walajatan pilbu'di an maksiati. Kana naman na lanab, kana naman na sarap harwa. Himinang sindakan, iwan lumayo silyang. Amo yan mga anak ka po yung panindog simbar imam. Uno pa yung sulat niya, man radiya bil islami dinan. Nawang siya makuyag. Kabayaan sinagama. Di niya lamukan sing kabayaan niya. Wajada halawatan pil ittiba'i syariah wala amali biha. Kana naman niya runhan inlanab sin magad haraakan. Kana naman niya runhan in sarap sin magad hahukuman. Hari niya palamurun in pikilan niya. Sabab bang kabayaan na sintuhan, papas na yung kabayaan sintaho. La tukaddimu bayna yadayillahi wa rasul. Ay kamu mangliw lakad, hapikilan niyo, haingat niyo, punon niyo niningat niyo, bang hasara, hukuman kabayaan sintuhan, subay kabayaan sintuhan in agarun. Wajada halawatan fi ittiba'i syari'ah wal amalu biha. Kana naman niya yung sarap, simmakad hukuman sara, iban sin himinang. Amo yanin amal sin bariman usug, iban bariman babae. Wattahakum ilayha. Iban amo yanin ipamarinta niya. Bukon siya magtakad, suwe na lang na mahinang kami republic. Kauhan tagupat ka jam, hiukum niya na imbaran niya. Hiukum niya na yung kabuhi niya. Hiukum niya na yung kamatay niya. At tahakum ilayha, may tayad to, kaya sarapan na siya, kaya lanaban na siya, makad sing kabayaan sin Allahu Ta'ala, sabab yadto na haatay niya, yadto na ha, di jantong niya, yadto na harugo niya, yadto na hasumsum niya, ing kuyag magtag-ipon patuhan iwan kuyag makad haagama kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini katu man radiya bir rasuli rasulan wa nabiyya. Pabila siya kimuyag kapag nabi ang pagrasul sin rasul sallallahu alaihi wasallam wajada halawatan fi ittiba'i sunnati wa iltijamu hadiyati. Kana naman niya inlanab insyarap. Yana naman niya manin lanab iwan sarap, tiyagihan na siya. Ang paintaw tiyagihan na pagkaon, tiyagihan na pag-inom. Na, sumasaan tumaasin na in sukal, sumasaan tumaasin asin, sumataan tumaasin,
Ampain, kiuyagan kau, kaya sarapan kau simpag-agama. Gaman, ingkatan yadto magdarayaw, yam panatimaod, yam panarimayaw, yam panatimaas, yam panarimayaw. Dahil nga sa babian, mga anak po, hadlaw susungon, pagdatong nato pakubon. Ini pangasubon na, man rabbuk. Hintuhan. Pasambong ang makajawab magtuwing kukuyakan. Rabbi Allah. Pangasuboy ka ro, ha? Wa madin. Nakama. Makasambag magtuwi pa sa lansing klasa iwan kuya. Pangasuboy ka to. Man nabiyo. Makasambag magtuwi sa babsing kug iwan sin kuya. Dahil nga sa babiyad to mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Aung biyata kato taniyo kakuyakan. Khairun nas. May mano siya area dunya duara. Usog iban bebe. Imuna-muna biyata khairun nisa. Maita. Insarayaw-rayaw pagtauan babae. Insarayaw-rayaw alta babae. Bukon usog. Khairu mata iddunya armar atus salih. Insarayaw-rayaw pangalta denga dunya sambil paadlaw akhirat amuna imbabai. Uno imbabaian. Marayaw siya magtuhan, marayaw siya mag-agama, marayaw siya magnabi. Diya din indagbus, wadud. Malasa siya magtuhan. Bukon siya malasa, hakita niya yari hadunya ini. Mikap sa yari hadunya ini, ordinary, hangibo. Pati kuno hambuk karut bukas. Khairu nisaikum alwadudul wadud. Marayaw. Babae niyo hinang siya alta kabuhi wanadlaw dunya. Si mga kausuhan. Babae malasa. Babae tubuan mati anak. Malasa patuhan. Malasa mag-anak. Malasa magbana. Malasa hakabuhi. Malasa hakamatay. Kita niyo yan mga anak ko po. Intauyan. Manajala alaihil bala. Di siya dagpakan simbala. Kitangkis kanya sintuhan imbala. Sabab, dumatung imbala, manajalal bala illa bijan. Di magparain tuhan bala. Pangbukon sabab, naghinang darwa kay manusia. Mga babae ini, iwan si mga tapil nila, di sila kugdanan simbala, patangkisun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala maita. La yarpa'u, la yadpa'u, wa la yarpa'ul bala illa bil taubati wal amal salih. In sila nangihindua apatuhan. Nagtatawbat sila kawantang upat kajam. Naglalapal sila sinlapal kabayaan sintuhan. Mga bariman usog, iwan simbariman babae, tapil nila hakabuhi iwan nakamatay. Dahil nga sabab yadto, patangkisun sila, hasabab sinduaan nila, hasabab sin pagtawbat nila, hasabab sin amal nila, hasabab sin lasa nila, hasabab sin kuyag nila. Namura-murahan, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, bangman kita niyo, mabutok hakabayaan sin Allah Ta'ala biya sing kabutok sin mga sila nakauna rin kato taniyo nas'alallah subhanahu wa ta'ala at tawfiq was sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar.
nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.